Kurdistani جناوندان نوچهانا رادیو دنگ گل دنباش کودرنجا ایرو 25 ترمه 2025 اینی لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 اما نوچهان پیشکش بکن دم آزادی رهبرا پویه جمیل بایک روژه و میا سرکه آزادی رهبرا پویه هفسروکا کنسر رهبرا کجه که جمیل بایک دبردوام نرخاندن خوده دبیجه رهبرا پود دمه که هرم بوی گول خوینه چاره سر دانیوله لطوایی هرم و جهان روش خراب و ختمیه کسره که چاره سریان دانی نوله هر کس که تی پیشبازی بهیز کرنه خویا بچکن چک نه چاره سریه و آزمون لجهان جی او راستی دانیوله گل دا خوز ستاد تویان دکن دولت شهر دستالتداریان دکن دشهر تو مرجعی رو ده دما ام بحثا فلسطین و کردان دکن ام بحثا دو ناسنامه ام به دولت دکن ریبرا پو پرسپکتیف کنویا پارادیکم دانی اوله و ده کسایت پرسکرکا کرتا پرسکرکا هرم و ین گلن هرم چاره سر دکه جمیل بایک کت تفگر ما به شوازکی فلسفی ایدولوژی جیان و تکوشنه دمشینه استراتژی که تفگر ما هیا و ام هول ددم بنگن و بجیبینن مدف جی تکوشینه برناده اگر ترکیه قانون خواه بگوهرنه اما جی بچن وی داره اگر و نکه اما نچن اما تکوشینه خواه بدومینن دخوازم بیجم که ام نگره دای زمینه کنه آرمان جمعه آزادیه چه بخوازه اما لگوری و تف بگرن ام لکو داره بخبتن دوی ام بر بوی آرمانجه و بچن جبو ما تپرسکرک نینه رهبرا پوش گوت دوی آمورن که خدمت آرمانج بکه هبه دوی آمور و آرمانج هف دو تمام بکن اگر آمور و خدمت جی آرمانج را نکن دوی نیم کرانین چه که دمه که خدمت جبو آرمانج کر ایدی خدمت و آرمانج ناکه جبر وی که دوی جدر دوره به درخستن یا که دوی به تکوشنا چکتاری وره کرن هاتیه کرن جناو پی و دوی قناق بقناق بیرا کرن جبو ویجی دوی ترکیه دی قانون خود گوارتن هم بکه دا که جواکه که دموکراتیک وره برای خستن کرن و بکار به پیش بکه و اگر دوی آل ده گاوان باویجه و تپرس کرک رو نده اگر و نکه جبو که گاوان باویجه اما تکوشنه بکن اندم کنسر رهبرا کجه که خبات اندوک لسر پیواژه آشتو جواک دموکراتیک و روجالت ناوین جاجانس نوچهان آناره آخوی خبات اندوک گوت او پیواژه و آواکرنا جیانک آزاده بیجه پیواژو آشتی و جواکا دموکراتی خود سپیره تکوشنا 52 سالان تکوشنا به پیشنگدار براپو پکه که پرسیره که هبونه یا گل کرج هوله را کرد اف تکوشنا قوناغا یکمون بو قوناغا اثبات کرنا هبونه بو ایدی قوناغا دویمین دست بگیره و ام آواکرنا جانا آزاد و دموکراتیک میسوگر بکن خباتان دوک بالکشان سر روشا رشلتا ناوین او گود شر جیهان یسیمین دوام دکه لرشلتا ناوین لسر ناو اول پرستی مذهب پرستی نتو پرستی سر ناو دستلاتداری میران ایریشین بیردوزی و پولیتیک تینه کرن ریبراپو به بانگا دیروکی نتنه جبو چاره سرکینا پرسکریکا کرد ریبازین چاره سرکینا پرسکریکن جواکی نتوی اولی و هر وها نشان گلن روشلتا ناوین کر ام روشا لعراق افغانستان لیبیا یمن سوریه دبینن ریبرا پو اف پی واجو داد اسپیکرن و ریا چاره سریا همو پرسکریکان دانی هوله گلی کرد نه هیزکه دسلاتداره و لهمبری گلان سوچکی نکریه تفگرا آپویجی ده تکوشینا نیفت ست سالی ده دا خویا کرن کو اوتنه جبو مافن گلان و دموکراسی تکوشینه دیگه مروف دکاره بیجه زمینا کومینا دموکراتیک لکردستان و روشلاتا ناوین هیکو وره آوا کرن خباتان دوک پرگالا دولت او میر دستلاتدار وکه بنگهانه توپرستی و پرسکریکان بناف کر او ها بردوام کر ده ایری شانده ده قبیله آنده ده جواکن بریا نتو دولتانده به شوه جدا کومین بون هیه لی نتو دولت سردستی آمیر یان جی چینکی آنی اف جی دواتیا سردستی و بندستی دوی سیستم ده جن جی کوله بویه یعنی کوله و افندی هنه پرسکریک جی جوه که درد
dikevin. Lê jiyan wa jîvê gel afrînere bi taybetî jin afrînerin hêza avakere lê efendî serdest e mêr serdest e. Dema em li sistem û modela li Bakur Rojhilatê Sûriyê dinêrin pergaleke demokratîk heye û mirov dikare weke mînak jî nîşan bide. Ew model encama paradigmaya rêber apo ye. Cîhan ji wê modelê weke mînak û bengeha çareseriya hemû pirsgirêkan dibîne. Xebat Andok herî dawî dibêje paradigmaya rêber apo sîwana zanîngeha ku hemû beşên zanistê tê de cih digirine. Komîn jî beşek ji vê zanîngehê ye û divê weke akademiyê bêdîtin û fêmkirin. Eger civak ji her alî de akademîk bibe, ti pirsgirêkên ku neyên çareserkirin namînin. Destwerdana li jiyanê ew e ku hevkarî û li gel hev û wekhev jiyan e. Jiyana azad, wekhev û demokratîk jî Bi hezar şeniyên Helebê şehîd qehreman Bilbilê oxir kirin. Meclîsa Malbatên Şehîdana Bajara Helebê ji bo şerwanê hêzên rizgariya Efrînê Herê qehreman Bilbilê merasîma oxirkirinê li derxist. Bi hezaran kes jî deve nexweşxaneyê cenaze wergirtin û birin goristana şehîdên berxwedana Şêx Mexsûd û Eşrefiyeyê. Li wir endama Meclîsa Malbatên Şehîdan Gulê Mihemed axaftinekê kurd kir. Piştre jî fermandarên hêzên Ewlekariya Hundirîn Nermîn Abdû axivî û got here rûmeta şeniyên Efrîn û Şehbayê parast. Em ê şopdarên rêya şehîd qehreman bin û welatekî demokratîk a azad, pirreng a ne navendî ava bikin ku rûmeta welatiyan biparêze. Endamê rêveberê Partiya Yektiya Demokratîk Pêyê de Selah Sîno jî fedekariyên şehîdan silav kir ku rûmeta gelan parastine. Di dawî axaftinan de wesîqeyê şehadetê hate xwendin û radestê malbatê hate kirin. Ji destpêka îsal ve li Sûriyê zêdetirî 635 jin hatin qetilkirin. Li gorî daneyan navenda çavderiya mafên mirovana Sûriyeyê sor û saziyên dinyên demokratîk ji destpêka îsal ve li Sûriyê zêdetir 635 jin hatin kuştin û 400 jin jî wendane. Tora Sûriyeyê ya mafên mirovan ji ragihand ku li İdlib, Sehîl el-Xab û Helebê jin ji ber çalakiyên xwe dikevin lê pirsîne. Di raporên hatin amadekirin de agahiyên bi vî rengî têne dayîn. Di pazdeh tirmeyê de di êrişa li dijî eywana Alredawan de jinek hate kuştin. Hevdê tirmeyê de bijîşka bi navê Fatîn Hilal dema ku diçe ser karê xwe tê kuştin. 19 tirmeyê ji di sergirtina mala wê de jinekê ji eşîrên bedewî tevî 3 zarokan wê hatin kuştin. Heta ragihandin ku ji destpêka êrişên ser Swêdyayê ve heftê jin û jinên ciwan wendane. Li gorî raporan li Lasgiyê, Hema, Humus, Tartusê bi sedan jin hatine revandin û aqibeta gelekan jî nediyar e. Li Antalya û Karabükê agir bi daristanan ket. Li Antalya agir bi heremên daristanî ket. Ji ber şewatê hincên niştecîbûnê hatin walakirin. Hevildanên vemirandina agir berdewam dikin. Şewata daristanê ku li gundê Çavuşlar û navçeya Safranbolya Karabükê dest pê kir jî li çend gundên navçeyên merkez û ova cike bela bû. Ji ber şewatan bi tevahî 14 gund hatine valakirin û hevildanên vemirandina agir jî hewa û bejahî berdewam dikin. Li navçeya Eskişehirê Seyid Gazî jî daristan şewitin. Şewata li taxên Fethiyê û Büyük Yaylayê dest pê kir û ber bi Afyonê ve belav bû. Li gor agahiyan şewata li herêmê hatiye kontrol kirin. Li Dêrsimê li hemberî madenê mêşek hate lidarxistin. Di Festîvala Çand û Xwezayê ya Mûnzûrê de li hemberî madenekê ku tê xwastin ku li taxeke Girêdayî Dêrsimê were vekirin mêşek hate lidarxistin. Di mêşeta pankarta bi nivîsa Xwedî li Xwezayê xwe derkeve û rê nede madena hate hildan. Berdevke platforma parastina Xwezayê Geyik Sûyî û gundên derdora wê Hidir Yildiz axivî. Yildiz da xaftina xwe de wiha got. Weke hemû mijaran nêrîn û hewarên me yên tekildarî qadên jiyanê me ji bo wan negirîngin. Li gelek
تفرن درسمه به هزاران هکتار ارد جبو مادن هاتنه دیار کرن و رخصت وان هاتنه داین لدرسمه کریارن مادنتیه ننویه دما که او خوزای متالان دکن اما دستور ندن و لجه خواه نسکنن اما قادن جیان خواه بپارزن تکوشن اما مافتار و روا بردوام دکه و بردوام جی بکه روزنامه نایز نامه 88 خلطکرن نوبله وشان روزنامه نایز لولات باسکت وشاندن نامه 88 خلطکرن نوبله یا آشتیه یا جبو ریبراپو او چارسری پرسکرکا کرد وشاندیه او دبیجه خلطکرن نوبله نامه د بانک لسازین کنسه اوروپای و کمیته مافن مروان آن نتوی نیکپوی دکه کلدگوری بریار 2014 آدادگاه مافن مروان اوروپای تف بگرن در روزنامه ده حتی دیار کرن که خلط کرن نوبله سازین اوروپای رخنه کرنه که دوسیه ریبر آپو ده پاسیف دیمینن ده نامه ده اشارت بر رول ریبر آپو یا ده پیواجه اشتیه ده حتی کرن و جبو ماف هیویه یا تکیلداری ماف جیانه بانگه با ارکا خرابن حتی کرن نامه کجالی 88 خلط کرن نوبله و حتی با آمده کرن جه سکرتاریا گشتیا کنسی اوروپای سروک DMME و GPT و همو سازیان نافنتویا که ترکیه اندام وانه حتی شاندن منو چه پیشکش کرن بمنین دناف خیر و خاش